Dewa ajak makejang peragoyan tamyun bapune. Dadi rumah sekegao angop keneh bapune pelengan jani. Ringasa Sing pelih ban bapo lantas narke angani dewone tenen ajak makejang mula mirip terekam peragoan utama mirip dewa Wani ngarengasa itu nyen ka manah tiang duaning idewo tenena duning kapeneng indik kesengsaraan tiang buku jani sapa sira suboling uni ada dini medunung angkat bapone kewala bapo tonden pedas nyen sujatin ragani dewone nyen mangado ane jani terangang kapeneng bapo panggu manti lantas bapo tatas panggu manti bapo lantas nawa dewa kalaningane jani wirih adenyen ade baos idewone buka kitu kapening bapo patut nyen bapo lakar nawang idewo peragoyan tamiu ada dini ditongos bapone tenena banget suweja raso-rasoyan ban bapo
kelintang pesan yang tresnani dewone marep kapinang bapuane ketiben kabiu parana napi mirip-miripan sing jecide bantian lakar ngwales nyenade kapi tresnani dewone totonan raris madu di sesampune kadiamunike ide sang Brahmana nemangkin raris ngawit makadide ini dia kunti matur iya doa sangat tamio sane pinake tamyun nide sang Brahmana tur maning kedulurin antuk ide ban alon